Kum has dear, nsɛnhunu na yeso sa aden. Ye hian kranhesem ama yatuya koyenim. Nso ho asem na ye ka woti na radio so a Shatta bando. Sese. Me obroni wan yementias. Obroni wan KASEƐBƆ. Ya wa. The richest nigga. They don't go taste my gate man. Shatta bando, pene you. Na dango te unya kurawati. What age did you break your virginity? 1 month. 1 month, sese. On to me se question krano wantia se jama onim ne ade ayefe na virginity mpo na waka. What a shame. Nonsense. Na me ankola bi kokra na me dine ho ya okese. Ye underground artist omo ya de pa underground musicians, rappers ne de keka ho no. So omo antua payola de ye mfi omo bia, ye ma omo interview, ye ma omo bo omo nyom. Na yo esa wo mrante ne maba omo te njumaku nketenkete fi na omo ahya ase kakra omo hia se Ghana fo ye beti omo nka ama omo djuma komo anim na Ghana nkasa akonanim. Yes, say a advert inti say yabama omo ba radio so na TV so age so omo tua sika podo ansana ye fi omo enti Ghana eno ani enyo no krampo na offer radio station say me pese me ba be kasa o dabi radio station na ne to ho na mo omo soma mo ko fa na ba ye enti music talent enkoso empuntunjuma eno de ye makwan age say ye tua sika na mom gyimie ne nsɛnhunu de anya free bonto And the mention. bra na ebe na no ati asi sikanti amanfo ye niema ensem fatakura Shatta bando ne sikanti girls mpanafo bebre o motana ne nchen no na wa wo hwa wo tumi hu se sikanti no motana ne nchen no mo hwa ade hacemos gano crampon to min bum bien no mana kiss ene eso ne sikanti we ne ni ama no na mum ye wo news ejapade ne sika bebrebe a Shatta bando ene ho ahwane ho no se enye ne dia na mum business tycoon bi a ye friend na nakwajo boaten aka Dada Joe remix o na down for pa ono no sponsor no asembe nkreni obi afa obi sika obi ejapade na odi aye ono ane show wasafa obi din maza edin no wura wo ho o te ho na wo hwe odin na Shatta wale na de akoso nyina wo hwe off yale osa wafa odin nti onfa ne ho ni ana I will shoot you. Enti won so wo hwe me se opese wogidi wo kurum ha pa dia fa obi ejapade obi sika fa obi din na efedin samfo wo video so amanfo bi di wa chi sisi ya radio ne TV nyina be frɛ wa ma wakodi samfo wo so na amanfo amfollow Ghana ye de Ghana fo ye nsempa o